Chỉ bay ule video toy te review na kan lo nei anga tuna guitar in lo hmu hi full size 41 inch acoustic guitar ni a chit ni in kan nei a available mi adu ma hi acoustic lang mo hollow acoustic guitar lang ani a ding lama mi a hian pickup le EQ equalizer a om telani ti chuan available mi hi rupees sangli in kan offer me ka ding lam mi jok hi sanga zanga in kan offer ani ti chuan kan han en chiang anga in mu thayang hian in heya build quality hi chu video tong kha chon shia thiam har mai thia build quality a solid tra a I a thing ki ma hi a quality a thai me mai ni ti chuan in hetila in mu thayang hian a bridge a hi mo thing atanga siam vekania mi lo hrethiam mol tianga glue leng lo neu hi chu hei chu kan display le neu mo khami kan da bal to ti mai la kan display ni wang khan bal le neu alo form kuala hei lo hi customer tin hena kan leitir kan pek chua hi chu saranga la in pek seal pek vek thiang hlim fresh thavek ani ti hakan han soitel zoi du ni in mu thayang hian in hei hi ani a thinga tanga siam vekania hei po hi mo thing vek ani a pin hmang chi ani a string te ti chuan in a fret a hi 22 aning ka hria so lo chuan ve ana ti chuan in chu lawa chuan in hei hi a full size ani a bom cha chi hollow ang khan ni ve a tin a sir tlang in hu thei hian in a var hi PVC lining mo finish a ban thling son ani vek ani so in hu theiang chumo ti chuan in he ta hian in hu theiam o hei ti chuan a machine he ta poi ani la nung lama hi kan hu thei mo hei hi in mu thei ang hian hei hi ni a tilaya a machine head nunga var hi choi jo sticker mo a seal sticker ne hei a kho thein mu thei chuanin hei a tlevek tu ni ta dang hi chu ka khok to lo me anga hei hi alan dan tlang pui chu ani a full size rupees sangli a lei thei chu thakho me tin soita kong khana build quality pi lama hianin a finishing ki ba hi a tha ni china ka soyang deuh khan display ni wang hen hei tlai te po hi arang le neu kha awmani maya kan sem chua tele kan thon chua tele customer tenan ron lak kan sal chua sim mai chu seal pack box a la in pack vek kan pe ni ti kan soile duwa ti chon trust ro to ma khu hnoi khu ne just na om boka tin abana hi ngil tha a shuya bet tha boka tin trust road ombi ka hi a thatna chu khuara ya ban lo kuli roi lo sang poni se ati hiamina ti sang theya ka kan du dan zir khana adjust theyani tuna kan soita kang che khan he hi po hi ni thawa quality engkima khan design a khan engkima inang veka mo inang vekani amar chei chu danglam na big chu a pick up mo hetlaya sound system a vilu na kha omtel thunga he hi ti chon heta hen EQ equalizer omboka he hi adjust na sang hi omtel bok ani ti chuan in hetlai hi in hon chuan hei a battery ron chom nga la tlei chu sarang in line pack veka in on lo nan mo seal pack in battery po hi lo mani chu ani na sang chu ani a ti chuan in ka soi thei hila khani an pani hian in back strap string plectrum aron chomtel ani o chu aron chomtel bok ani in mu thei ang hian in hei hi ani